Sinibingelele, sinamukele bantwana bekhehla. Unkulu nogada lo bayamazi-ke abaningi, sebasizile abantu. Uma ukuthi uyaqala ukungena kuleli khasi sizocela ukuthi u-like uphinde usubscribe ukuze masiphinde si-upload amavidiyo uthole ukusizakala nawe. Namhlanje-ke angikho right esimeni, kodwa-ke ngizozama ukuthi siphothule le nto ngokushesha. Lo msebenzi engiwuphethe la umsebenzi uzosiza labantu abachithekelwe izisu. Kunabantu abathi uma bebambile bese isisu siyachitheka. Sizokhanda inceba la siphinde sikhiphe ikhambi elizokwazi ukuthi likusize gogo. Ukuchitheka kwesisu-ke kaningi kukhona ukuthi imimoya noma kukhona ukuthi unesilwane esikhona ngaphakathi esibelethweni kwena esidla le nzalo le noma esidla labantwana lapha. Izinto ezifuna ukubhekwa-ke lezo bantwana bakwethu. Kodwa-ke sizokwenza izaba-ke namhlanje. It's not that ngigarantile ngithi 100% ngalo muntu engutshela ngawo, but uye usebenze esikhathini esiningi. Nawe ungazama ukuzama kubulala umuntu ngane zakwethu. Okay, ake ngikhulume ngemithi esinayo. Nawu umuthi wethu wokuqala, umabopha lo, umabopha omkhulu. Uzosebenza ekuthenini sibophe lento elokhu ichitheka, sibophe ifindo la ukuthi labantwana bengalokhu bechitheka. Siphinde sizoba nalo muthi lo kade ngulanda nje manje entabeni. Umvalasangweni-ke lo ngane zakwethu, abanye bathi inkangeza. Umvalasangweni lo uzosiza ukuthi sivalele umkhokha uma ukuthi kuyinto ewumkhokha noma ngabe yenziwa isilwane, siyivale leyo nto ukuze ingabi isenzeka. Phinde sizoba nanansi enye impande. Igogwane-ke leli, angazi-ke abanye balibiza ngani. Lo muthi ovele uqine, ube mfishane, ube ngathi uzithingithingi, ube ngathi uyenaba kodwa manje uqinile. Igogwane-ke leli lisiza ekuthenini sisondeze amandawo enizalukwazi ekwazi ukuvikela, sikwazi ukuthi sivikele lowo mntwana lowo. Bese sifaka nangu ucala kalithethwa lo. Indoda akayiphikiswa-ke lena ucala kalithethwa, wenzela ukuthi noma kunamacala akhona abangela lo mkhokha, ulokhuzane lo muthi uzosebenza ukuthi lawo macala lawo ashashazeleke. Bese le nceba lena ikhanda uyihlanganise kahle, usungafaka mhlampe ithambo lehashi ukwenzela imimoya emibi ukuthi ingasondeli, bese u-eda nempila ukuthi ayikho la eduze kwami, ilapha sonqena ukusuka umuthi. Ngilokhu ngenza into engekho simosha isikhathi. Impila abantu bayayazi, ngike ngayiveza impila, amafutha omhlaba. Uhlanganise lento le, uyigqule uyikhande ibe yiqhuzu lapha lenceba la okhalo, uyifake ukhalo. Maqeda bese uphotha ubuhlalo bomhlophe ukufaka ukhalo, kuzomsiza kakhulu lowo muntu lowo. Bese nikhanda into eyisiphungo, usuzothatha ugobho nelokhuzane nenkomfe yakho okuyilabatheka, sokuhlanganisa ndawonye usuyayipheka lento le, wenza isiphungo noma wenza imbiza azoyiphuza lo muntu ikwazi ukuthi ikline ngaphakathi isibeletho nezinye izinto ezingaba nomthelela ekuthenini umntwana achitheke. Yilokho nje bogogo. Uma ukuthi uyayidinga le nceba ufisa ngikwenzele-ke yona, ngiyikhipha ngo-300 bogogo le nceba. Ihamba naso lesiphungo lesi. Abantu bangithinte ku-WhatsApp. Umuntu angakhulumi izinto eziningi bakwethu, ahlale odabeni ngoba anginaso isikhathi sonke. Nami ngisebenzisa leso sikhathi engisuke nginaso. Thokoze bogogo.